Ngithe ngiyabhala ke la kule comment yakho bafo ngadelete ngaphinde ngaqala phansi ngabhala futhi ngaphinde ngadelete ngase ngiyabona ukuthi angenza ivideo ngoba into engifuna ukuyithinta ziningana zona. Lana kukhuluma ukuthi ukuhlaba lokhu ngabe ukuslaughter ama animals ngabe lokhu ku against yini ama laws enature. I-answer yami yalapho ithi cha. Why ngithi cha? I assume ukuthi ukhuluma ngokuslaughter la lokhu okuspiritual kokuthi uyahlaba nje, but it has to do with there's a spiritual inclination behind. Why? Vele kwa spiritual domain i-currency igazi, and igazi ke lishiyana ngama levels ngokuhlukahlukana. Kunegazi lenkukhu, kunegazi lembuzi, kunegazi lenkomo, kunegazi lomuntu, uyazwa? I-currency igazi kwa spiritual. So i sacrifice, yabo. So i language kahle kahle kwa spiritual igazi ziyokutshela izisebenzi lapha ngaphakathi ejele ukuthi mase kukhona unobangela osudalekile kayimele kube khona ogethe kusabuvana ukuze ukwazi ukuthi clear isheke lo nobangela osudalekile ngalesi sikhathi. Ngicela ukungangenike ngendlela engijwayele ukungena ngayo ngoba I've recently made a video, yabo. I just want to quickly attend to this one, yabo. So ke ngiyacabanga ke bafu ukuthi cha engitshela kona sokungekho wrong usuku communicate nje usuku communicate vele mawusukuhlaba. So khuluma ngalona ukuthi ke if nothing is separated, so kusoku spiritually ke lokho mfowethu, angithi yabo. Kusoku angithi alibona lesi story lesi sika Jesu ukuthi kwakhona wagcina sewumhlatshelo ngenxa ukuthi vele abantu bakanje. Angithi yabo le nto iyakukhombisa vele ukuthi le nto yomhlatshelo vele ithe wathi ithe spiritual currency vele ithe currency, yabo. So kumele understand lokho behind. Kuyashiyana amagazi njengoba sengishilo. Awukho wrong lokho sokukwenza. Kodwa kumele ube ne-understanding yokuthi wenzani. Imimoya isebenza ngegazi, and uma uke wakwenza kanye lokho kumele ukuthi ungayeki ukwenza, yabo. Uma wakwenza kanye kumele ukuthi ungayeki ukwenza ngoba lo moya izolifuna njalo lelo gazi. Uma ungasakwenzi izosithathela yona. Kumele uqonde lokho. Okunye ke futhi kumele ukuthi sikuveze ilokho ukuthi mukhuluma ngokuhlaba ke nokudla nje inyama, sithathe ama animals ngoba usukhuluma usuthinta indaba yama vegetarian ke manje la. Lapho angisakhulumi ngoku spiritual kwezinto la. Sengikhuluma ngokudla ke manje ukuthi uyahlaba uyadla. Ngoba phela kukhona ukuhlaba nje uhlabe uyidlele. Ungahlabi lokho ku spiritual. Angithi yabo lezi inkulumo zihlukene kabili manje. Lokho kunye engikhuluma ngakho manje usukuhlabela ukuzidlela nje. Mawukuthi uyazihlabela uzihlabela ukuzidlela nje udla inyama lapho. So lapho sekumele singene ekuthenini inyama ke inhloboni yento, yabo. Inyama low dense low vibe energy. Ukudla okuyi high vibrational energy ukudla uphuma enhlabathini. Hayi lokhu okubalekayo mawuqhamuka wena, yabo. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi abantu bazoyiyeka inyama eminyakeni eminingi ezayo. Bazoyiyeka abantu inyama. Yini ezokwenza bayiyeka abantu inyama na? Bazoyiyeka abantu inyama ngesizathu sokuthi izobe sekwenzeke lento ekuthiwa i-solar plexus mutation. I-solar plexus yobe seyi awareness center, yabo. Human design ke lengikhuluma ngayo based on Ra Uruhu's prophet. 2027 ila kuzoqala khona kuzalwe ingane ezobe totally different, yabo. Most of ingane ezozalwa nje going forward inyama izongayidli nje uyinaxis. Nalezi ezikhona manje oyiqaphela ukuthi inyama azikhonzile njengalezi edlule generation X oba no generation Z yonke leyo nto.
no generation Y abathanda inyama. Lezi inyama zikhonzile lezi, yabo, see it for yourself, yabo. So ingenxa ukuthi ke imizimba yethu biologically isiyamutateka, yabo, but thina lemizimba yethu old version engenayo solar plexus totally awareness center. Thina solar plexus motor center, kusho ukuthi isa provide energy, akabi yona awareness. Leyo language ke mhlawumbe ingakudida, but into ekuwena leyo yokuthi lo mzimba wakho biologically uma ngabe uupdate izosala lento yenyama, ngoba kune channel ekhona lapho uma kulento ye-human design ephathelene nokudla inyama noma nokusacrifice izilwane ukuze sizenze ukudla. So uma imutate isolar plexus suke izohamba iphele lonto, ngoba lo mzimba lo wami angeke ukwazi lo mzimba ukuupdate ngingazange ngishone, ngingazange ngife. Kumele ngife mina, yabo, kumele ngiqale ngife khona ngizokwazi ukuthola i-hardware entsha ezobe seyi-updated esihambisana ne-consciousness yangaleso sikhathi. It's a system update, so ezobe ingasayisebenzisi inyama. That is why namanje mina ngidla inyama, and abantu abaningi abanye kuyabafikela ukuthi inyama bayiyeka, kodwa manje for whatever reason bayaqhubeka nayo, yabo. Akudingi ukuthi ukuphoqe ukuyeka inyama. Ukuyeka inyama uqale ube aware ukuthi inyama uyafuna ukuyiyeka. Qala ube aware, awuphuqi. Bese khambe kufika ku dead end bese uyayeka ke inyama. Hayi ukuthi khona into engizokutshela yona ngithi mina must kumele ukuthi sonke we must be vegetarian yini. I-system update izozenzekela yona phela sonke sokwi personal journey yethu ngendlela yethu la emhlabeni. So akekho umuntu kumele impose into komunye, kuphela kumele wenze ukuthi ube aware of into ezithile ekugcineni, kodwa the decision lies with you. Canga ukuthi lapho ke ngi-answerishe kahle nje clean, yabo, ngi-answerishe clean. Mawusukuzidlela inyama kulungile idla inyama, siyofika isikhathi sokuthi uyiyeke, yabo. Ku-wrong yini? Cha. Ka-spiritual into wrong idetermine when, but ama-universal laws awukho umthetho othi ungayidli inyama. Yes, kuma-universal laws awukho umthetho othi ungayidli inyama. Wena ke uma wena i-intuition ne-gut yakhe sikutshela ukuthi uzwa ukufila ku-wrong ukudla inyama based on what you know, then that is where something becomes wrong. Ayikho thin line ela emhlabeni when it comes to spirituality. Awukho thin line ohlukanisa right no wrong. Right no wrong usuka kuwena. Yes, wena wazi ukuhlukanisa right no wrong, ngoba into right kuwe nga wrong kimi, into wrong kimi nga right kuwe. Yayizwa lonto. So yazi ke mfethu impilo imnandi kanjani uthi ithela made, yabo. Impilo is subjective, awukwazi ukuimpose komunye umuntu yena kumele ukuthi abe ne-information, bese lo information determine ukuthi yena uyibona lento ayenzayo i-right noma uyibona yena i-wrong, and intuition nama-guts akhe are the last resort emtshela ukuthi lento le it feels right noma lento le it feels wrong. Yes, so yeah, other than that, good people, thank you so much. Ma ukuthi khona i-follow-up question ungayifaka i-follow-up question, but nje good people ngicela nazi ukuthi ka spiritual level kukhuluma i-currency yakhona igazi. That is why kulento yegazi ma kuthwala kulokuthoza uthwala ngomuntu kwasho wacisha wavutha amalahle, ngoba bayazi ukuthi abantu ka spiritual kusebenza igazi. Yes, kusebenza igazi. Angifuni ukwanda kakhulu ngoba kuzokuvulela can of worms njengamanje, ngoba le nto izothinta ihambe ithinte ngisho ingozi zemigaqo, izohamba ithinte izinto eziningi. Ungakuvumeli ukuthi igazi lakho liphume noma kanjani. Lo nto leyo isho enye into, ukucaba ukhipha igazi. Uyazi ukuthi wenzani lapho, uphakela imoya ethile igazi. Yezwa lo nto leyo.